Ai, bagaimana kata rukok ile. Tanyo anu muda harus tapi rukok yang agron. Nyo ka dengar apa? Rukok dumpang bibi, kopi dumpang mata. Nya hana rukok ngan kopi, hana arti anu muda. Nyan ka kira ju. Tira ada meh honda tapi rukok dikalan le cewek tanyo gron menan juhi tu. Cika anu muda hidup warung kopi. Warung kopi je pirkok. Ijak lewi sepi pirkok. Ike yo pirkok udah 5. Gron dah yo tapi yo kopi bek bah mama ke bah takut ke hana bi penjajan li. Mana mungkin buat pegah le. Kata tu aju. Kata bek pakai ke riangin digadah na menom teng ujung teng. Si dari le becut-becut. Becut-becut ju. Becut-becut. Tenang. Baru pun ji menan ji. Sibak kor kamar 3.